Kardom nililun sipi Akangsha Enghipi aprangsi kachinghon karbi solang do anapan pusitami nilniak longpen ningkang sama kardom paju iklo kardom non nangke leji ni phai 28 July 2022 mate penap arni kapta mate Karbiang Long Primary Teachers Association penpatir pipon ingdeng hini kapta knockout football tournament ki bipon along adim leke waisong stadium Dongkamukam long angdun kitiar ni penawar ni lehe niliphan positami alun si piamen penak chu phapondo lasia lang ni tumphan positami churopar piglo niliphan tapuson nak chu phapon thekpot lasini li nang ni tumphan chuning riji puke ala henlo la bangso arni nang ni tum positami nak chu tongdun pen adira champidun po posini li hin pen tami chuning ri iklo la pen mesen me et pen bangso jai mek pachun ponji aphan anam angno hirjumi hang pidun lo na ana nili positami nak chu tongdun ikpo ala sinang ni tum sitami nak chu tongdun ik pen ning arong chi pi ik po posining the par pik lo tang chi tong ik pek lo na kardom